Военный bilimim var, строительный var. Үйдегілер мұздай бәрі қаршылық көрсетіп жатыр. Сен қарағанда енекейлі бала-шақаң бақпайсың ба деп. Бала-шақаларды мен бар жоғына жетерлік қылып, мен түзіп бергенмін шарт. Türkü dersi sebebi, ben okuşumun sebebi adamlardı. Bir adamdı dikene kızı, onun ırpaklarına şeyin onu saktap kalattı. Ben o şöyle idealından geldim. Bu üniversitet bizge muzikten жақсы bilim veretti. Zaten da eskiden de жақсы okutkan, onda peziniz bolğan bizde. Şöyle mağazaдағы жақсы Onlar tarbiyalab birinci üniversitet bulup esirttelip oturttu. Onun pediniz bolğan. Men köp barmakta istedim. Men birinci balalığımdan, kiçinekeyimden tayatam bar bolçulu, al onu ayabay o soğuşmalı, kıyınçılıgılı. Tayatam elge bucazı koldu olunca. Şimdi baylık alıp, ne kılıp verediler, bana eşekle gözüge attı, su taşıp verediler, vadırga, ayalдар. Şundan başlalıganda, gerçekten başladı, emgek. Şu gaysen emgekten kılıdı. Maksat yani, takalasa, bütünden dağı adamlardı, o şekilde oğrularını ayıktırıyorsun. Жаңы изилдеп, жаңы ооруларды таап, ошоларды дары жасайт. Аябай жакшы кабыл алды, бардыгы кызыгат. Ооба дейт. 3 жашка чыгышкенде түрткү болду деп суроо беришет да көп. Мен жооп берем аларга. Мен буга чейин агрономия билимим бар. Так, военный билимим бар. Строительный бар.